nangoku-part 3 uthi kusisi-ke nangampela babuyelana-ke nomfana agcine futhi balokhu bevakashelana-ke bavakashelana uthi nangampela makafika kuleya ndlu uyafika ngelinye ilanga ayisekho leya nto umfana eyifakile lapha ngaphansi eyayisekle uthi sengathi nje zonke izinto zihamba ka-smooth umfana usethole nomsebenzi. Okay, sihambe isikhathi umfana balokhu bejola-ke benze up and down bayavakashelana up until umfana azabe nendlu yakhe amove out kubo. Move out kubo abesetshela untombazane ukuthi ngiyacela ukuthi ungisize wena ozongisiza ukuthi ngidecorate indlu le. Uthi indlu yakhona kwakuyilokhuzana kwakuyindlu like a house, but i-house yakhona yayinendawo engathi i-basement la ukwazi khona amagaraji angaphansi kwalendlu le. So wawukwazi ukuthi egarage upaka imoto, but because babengenamoto igarage waylisebenzisa as indawo yokustora impahla whatever le yangasayisebenzisi ney'ncwadi zakhe zesikole zakudala. Okay, nangampela-ke baqhubeke balokhu bejola nomfana nje uright, umfana ulungile, uwumuntu oright nje uma umbuka up until ngelinye ilanga ugirl umfana engekho esemsebenzini. Ugirl adecide ukuthi okay uklinela umfana nje phela indla yazi yayijwayele uyeza njalo from time to time makazovakasha uza la aklinela umfana. Remember intombazane isayintombi namanje, so sebethembisene ukuthi ekupheleni konyaka umfana uzohamba yolobola. Hayi nangampela klina untombazane kube nezinto afuna ukuthi azilahla bese yathatha lezo zinto lezo azenze njani afuna ukuzibeka egarage kunokuthi azilahle because izinto zabo nomfana eyindala ezesikole and nezinto nje unnecessary nje acabanga ukuthi yena njengentombazane endlini kufuna ube clean, there's no need for zonke lezi zinto lezi. Ayithatha izinto ahamba ayithi uyifaka egarage. Makafika egarage uthola same thing, isithombe sakhe siphakathi kwalento le ewumaka ewendingiliza sikhona lana ngalesikhathi esenza nje kusho ukuthi usabukile ushokekile umfana uyabuya emsebenzini. Makabuye emsebenzini umfana memeze kusho ukuthi akezange egarage. Umfana memeza intombazane only to find intombazane ila egarage ishokekile isabuka zonke lezi zinto lezi. Ithi ithombe zakhe ezinye ziningi unanebhodi khona la egarage la achofoze khona ithombe zale ntombazane eziningi. Uthi every picture engiposta ku Facebook or Instagram lo mfana ubeyithatha iprint abesezoyiposta la kanye nalesi esidotshwe ngento ebrown. Uthi nakhona sengiyabona ukuthi igazi because yabona igazi maseliqala liba icloth noma kuthiwa selibolile but kodwa licloth engathi igazi nje lenkukhu. Uthi wabona ukuthi kanti lento akuyona upendo brown nje bayesho nje igazi selidala. Uthi lapho uthola ukuthi from time to time ugela uweba kuma period ekhona la kumfana meke sesimeni sabantu besifazane akhipha igazi lakhe mhlawumbe athola ukuthi ama period uyawathatha amaphed wafaka emgqonyeni. Uthi umfana wethatha lo maphed nawo azowabeka la enza izinto. Uthi kunezinto lana kunopopi lana kunezinto ezithile nje. Uthi uyabona ukuthi i-ritual ethile le. Confront umfana, yes, confront umfana amtshela ukuthi and then ambuza ukuthi yini lena. Umfana athi hayi angazi mina ukuthi ukhuluma ngani, mina leli garage abuza ukuthi ngithi yini, nazi ithombe zami zigcwele yonke indawo la egarage and ezinye zazo zinegazi. Athi umfana hayi ngoba usuzowazibonela ngizokutshela nje iqiniso, wena bengithunyiwe mina ukuthi ngikurecruit ukuthi wena usonte nathi, and if ungakwenza ukuthi uzosonta nami mina ngiyasonta mina but ngisatanist. Mina umsebenzi wami ukuthi ngibulala abantu ngama-Easter, ngibulala abantu nangokhisimusi, siyaphuma siyathunywa. Ayichazi nje umfana inkolo yakhe bayathunywa ngesikhathi esukuthi ngamasizini bahlale emigwaqweni bakhoza ama-accidents ukuze bakwazi ukuthi baphuze lelo gazi labantu. So yena ubethunyiwe ukuthi akazorecruiter ugirl. Uthi ngahlangana nawe e-library ngangazange ngihlangane nawe by coincidence, ngahlangana nawe because ngangithunyiwe ukuthi wena angikurecruit. If you don't join kuzomela ngikubulala. Ugirl athatha isithombe lesasiphethe akamlindanga nje ukuthi umfana azaqeda ubulala.
waphuma out of igarage wabaleka nalesi sithombe lesi. Makabaleka nalesi sithombe lesi uyahamba uya to the nearest police station uyasho ukuthi enene uzoreporta a crime. Afika amaphoyisa athi athatha isikhathi eside-ke niyazi-ke nani bangena evenini bese beyahamba beya kumfana. Mabafika kumfana akukho lutho elokhuzeni egaraji, akukho ithombe zantombazane, akukho lutho nje olukhombisa ukuthi umfana kade ebeke izinto zentombazane. Umfana mase amaphoyisa sesho ukuthi hayi sisi manje sibone nje lento oyishoyo la and awulimele ukukhombisa ukuthi enene kade umfana nilwa or indluzula. Athi ngiyasho ukuthi ubefuna ukumbulala, ungitshele kanje umfana athi hayi ngeke ngathi akekho right. Yabona avele amenze ngathi untombazane ngathi uyasangana ekhanda, ngathi uyasangana ekhanda. Uthi amaphoyisa amthatha ugele ambuza ukuthi singakwazi ukuthi sixhumanise nabantu bakini. Unanga phela washo ukuthi impahla zami ezinye zikhona la endlini yakhe. Wangena endlini wathatha impahla, wathatha zonke izinto zakho. Umfana walokho emlandela nje ngalesikhathi ethatha izinto waqoqa wahamba. Wagoduka waya kubo wangaphinde kumfana wahlangana naye. Into ke ayenzayo ke umfana njalo ngosuku lo labahlangana ngalo, umfana uthumelela on their anniversary le abahlangana ngayo esikoleni besafunda. Ujwayele ukuthi akamthumelele ama notes, athola incwadi emnyama eposini ethi okwethu akakapheli. And noma ngayithatha lezo ncwadi uthi uyayibeka lezo ncwadi ayithatha zise police station, bathi akuchaze lutho like akuyona into eyi-threat. Literally every year uthola incwadi ethi okwethu akakapheli. So umngani wethu ke uyantshela ukuthi akathandana neSatanist ke lisamthumelela namanje izinto. Ukhuluma ngento athi senzeka namanje. Lo mfana lo akamazi ukuthi ukuphi kwimanje or usebenza because wabloka yonke into. Kodwa lo mfana usamthumelela ukuthi okwabakapheli. Wayezomrecruiter, and if wengavuma ukurecruiteka ukuthi bahambe bobulala abantu or benze izinto ezimbi kubantu, kwakufuneka ambulale naye ukuze abe umhlabelo, ukuze lo mfana abe elevated. Washo njalo umfana. So ube careful ke mawuhlangana nabantu laba bathi nene mina yangikholwa kashamana ngananga or mina ngibhilivela inkulunkulu, because wow.